como anesthesiemedewerker, wat ik draag dus bij de operatiekamer. Sempre como anesthesioloog. Ik kom een sedatiepraktijkspecialist, maar ik doe sedatie zelfstandig voor een andere afdeling, gewoon anesthesioloog. Dus het proces is bij een specialist dat dient en een verzoek bij een sedatieziekenhuis. Dus dat screenen de patiënt vanaf nul. E assim, de hora doen de sedação de uma outra afdeling. Denise, junto comigo, nós estamos promenando em Caribis Nederland, wanneer nós estamos bezig com a opção de Bonaire. Na Bonaire, não tem sedatie praktijk specialisten na Cava, pero na região de Isa, na Aruba, Corsou, Sint Maarten, Saba, Sint Suciasius, Denise comigo, nós estamos promenando. Sedatie praktijk specialisten na een specialisatie conhecida na Holanda Cava, anto nós a reparar of nós é anestesioloog na reparar hospital tem vraag para fazer mais procedura onde lo requer sedação. Dus a procedura está com uma vez na papel com especialista na colocar fazer uso de sedatie praktijk specialist junto com HR vacatura a sali, então nós podemos solicitar. Dus tour anesthesiemedewerker gediplomeerd por solicitar para fazer a opleiding de sedatie praktijk specialist. Denise junto com nós solicitar. Nós fazemos interview e nós vamos escolher para nós fazer a opleiding que dura ano. A parte teórica nós fazemos via Zoom com os colegas de Holanda e a parte prática nós fazemos aqui na Aruba, onde nós vamos begeleid door die colegas diplomaat voor de Holanda. Door het algo novo, dispensa, door het algo novo na Aruba, e aanbod mensen dat krijgen ainda durante nos opleiding, nos bij stage, nos bij ons man Holanda, Bonaire, dispensa, onde nos hasi MDL patiënten e depois nos bij Holanda luna, onde nos hasi tour categoria de patiënten, seca tour specialista para assim nos haya experiência necessária para nos poder vir back Aruba e doen sedatie, maneer Denise a mencionar, zelfstandig. Fantástico. Está assim, ano tremendo. No, Denise, hinga hopi trabalho, hinga hopi trabalho, com a anestesiologa nos traz, com os colegas nos traz, com as steuners, denk ik, nos mestragasi. Então, é assim, é algo momento para estar orgulhoso de. Heel plezier, echt gefeliciteerd. Echt heel knap gedaan. Dank je.